Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sateja para alim, para kiai, para guru, pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan masjid, pimpinan musola, satejana nyon seporah manabi abdina tak nyebutaki asma aku ngepon setong per setong namung dek satejana banget abdina amul jaki. Sateja para tokoh masyarakat, langkong-langkong, tokoh tisah kelebun, asarang sateja siapa untuk pemerintahan tisah berekung abdina banget amul jaki cakanca jamiyah salawat dari pondok pesantren An-Nuqayah Lubangsa Selatan, abdina banget amul jaki sateja tantretan beletang ke para sepo oncengan kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at sateja abdina banget amul jaki. Wabil khusus sahibil hajah sanak bereja manter-manter pon apa seteti hajat, pon apa seteti maksud sarang tujuan manter-manter kaangke peben katerema daga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salak setong acara Allah malancam umur manussah kalaban cara paringi anak make aben mateh lecer jadi tanah munki atina anak se anak panikaki bisa doa aki nyoonaki seporah benki bisa sedekah atas nama apaan benembun se mateh make pan benembun lecer jadi tanah can hukum tak mate pan benembun bener. Nilana sampai itu buki kanjeng Nabi beda telok amalan mun iya malaki make aben mateh kencerna pakun akili. Salah setong amalan seta telok paneka awaladin salihin yad'u lahu anak. Jadi anak ni kata masuk amalan, Pak. Sekoca amalan tak melulu sebecah punten. Anak panika amalan juga. Ika mun tak keng oleh na beda sing amalaki tak kira jadi anak panika punten. Saking dari saking parlonah orang andi anak panika. Nabi Ibrahim sabitek tahun Pak saya doa. Bolan tak tuli paringi anak. Tak menyerah Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria qilah sebagian debu 90 tahun. Saya minta menteran di anak. Ki burui pareng umur 90. Jadi mun ki bedah sabitek petong bolo kau leben sampean mang ki niat nambeun nika. Pateros. Normal ki. Nabi Zakaria sang ki relere Pak. Mun pon sabitek petong bolo. Asa dia aing napa. Ya tak ngode boleh bola. Dari saking pentingnya anak. Dari saking pentingan sial Pak para nabi tak keduan putra sial anak apa bolan umur pekekan apa ada terusan apa wassalam apa mun pon tak kaparing dari Allah dumatur pon apa sereng saja na Allah senantuaki Nabi Ibrahim sebitak tahun beda Nabi Zakaria 90 tahun. Kau sering mator kanca gulen nang kota ekolor panika kecamatan kota takar ngabi 200 juta Pak norok program teroan di anak kurak takar depak ke Semarang sampai mangken tolosan di anak 200 juta norok program depak ke Semarang kau leben sampian nikah doa tak doa tak Bismillah tak bismillah lekan nak kata mak tagar ke Semarang sinoro program ke puskesmas tak periksa kan kira ulin natakan kejaan wa jumpa let dadi bah apa tak isa kelangkungan naga Gusti Allah bodo orang sejat ongkuan ongku tika ti Nabi Ibrahim sabitek tahun
kurang beremah. Kadang saking pot lopot kaula ben ajunan anak penikah etrakat dinamung parepan bedilum tabu bila keluar tabu tak kira bekere ani kelopot tereng sepo kadang mun ki bedilum tabu ngas tete ongku apa anda mati na tekos tako mati na cek tako mati na ngirengi tako ana apa bola mi aprian kasi bedilum tabu. Bila keluar anak, wah tak tahu cik aja mata tang keselang pecengik sih nantu. Kadang takut enteger betelebet sampai bedede bener yang sekolah saya ngajak tek mate panapan. Mun bini na parapan ngandung, anak apa bola? Mi aperian ka anak si bede ngilum tabu. Lah debu panika manabi tak tepak kasih bebojo keng mon olar nyono gelum compok pak cece pak aperian kenika kula bolan nah nengi compok panika ya den compok panika bedebung kana jempuh kau le tak uning je diri kam mak pas bedo olar kenika olar se biru kan jeri gura toron nyelandit ke bebe Pak Repan bini ngandung kaula nika kaula enga lagi bung ke lepo sapo ben kula ning oning beda emba matua apa jong mak nagu bung ke lepo sapo beda olar ba la je tek mate bini nadung ngandung nak ngolok pinter can kula beke ngolok pinter tak nyono gadelem olar ya empecetol ben kula anganga olar ba mate napa pas anak lejileden jilen enjak normal muntai pecetol nyono ke dalam ya lakar seilum tabu selamat keng sebede di luar na tabu jerir takar beda debu sehingga mon bini ngandung pak repan ngandung tuah gempang mon beda bini ngandung apaan tak oleh masang pakong o tak oleh komako anika mon benih tokang mon tokang tak lago sangang bulan tak pahwarai lakor ba mon kata labeng tak locot namun la locot tak galak to golah pecetol mi tak geropu ngantos lahir anak dia Kaula benar ajunan benika kadang Pak Repan bede nengi tabu anak benika setara kadang katon onggon-ongku surat Maryam saya baca surat Yusuf surat Muhammad surat Ibrahim ben malam saya ben malam tak tuman ambu saya biasa dari dua riden anak apa bola anak bede lum tabu beni lopot nih kawa bagus kence ambu angken lahir mungkin ilmu tabu seberang saya baca bila anak lahir pas tak baca ngesobulekan agak dengepan dia apa bolan anak berde di luar lah kau lengaga ibaringi anak saya pertama laki lahir normal kempang tanpa operasi dan kule langsung nyabis geluk-geluk ki berde suarga ke Bashir Allah maafil ki hat sehat belia abdi namato Alhamdulillah abdi nampone paringi tekah hajat paringi gempang ben sampurna paringi potrah paringi buduk si pertama abdi lake gak dito matur sakelangkong atas panduan pon ajunan ke Bashir tak langsung ada bu ingin kan tidak besah maki kebinderi besah ya ben dia tak pahala jua debu ingin ten debu nak ke Bashir bo mangken geluh jelun teka hajat polan lahir ki buru mamulan nadika orang mon anan ki buru lahir beni mare perjuangan nah ki buru mamulan perjuangan dia sabab tarakat tereng sepo sepaling eka puto ka anak justru bila lahir ba mon ngilem tabu tak kira minta kenal pot sing dorong ro aja justru tarakat dereng sepo ben iman nak kena potong itu mobil lahir minta kenal pot serong dorong rebe kia banja
Muni beki ya pada benepaan berarti. Dan ngaruh. Sebab cedera bunuh Gusti Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sebagian bini ben sebagian anak mun tapalang teu timo sona be. Ben niat ka swarga ikun deui ben anak ya cek ke neraka. Quran menika. Salah setong engki gara-gara niser ka anak taning belang. Nyon sapora dan gula matore man gaman menika. Sampian setuju engki tak setuju engki yon jeng boleh ya tak yon jeng din. Ceng gula medebak hukum ni beda. Atadruna manil muflis. Tahu kau orang bangkrut benjan kanjing Nabi. Orang bangkrut yang ngibekeun cerena pas sabanyak, ngibekeun cerena bejeng banyak. Ceng depak ke akhirat gemet tompes karena gara-gara panupo itu saketatangkeun sabab abeun laku agenggu ka ketatangkeun. Tamasok si agenggu mangken kenal pot. Narah osom lah osom. Aja taning torot nikah. Cet kudu beda sing ngatas. Secara hukum negara lopot. Operatorna polisi lamba pun Pak. Kenal pot ebrong tilang lamba pun. Ken polisi leles sogi ya sila ko nilang. Mitorot aturan cetak kenging desa. Nyon sebora kaulawan sampian tak numpak keng anak si numpak. Ajalan dek beruk dek timur agenggu kareng abejeng opama agenggu ka orang ngaci agenggu ka orang abenta agenggu ka orang tedung orang ngaci bebak ngaci Quran agenggu kareng tedung agenggu naro haram hukum apa boleh bah kenal potri ya agenggu ka orang abenta tak cerita agenggu kareng kayak gigi apa boleh kayak gigi cek tegenggu nata kau borok ke timur mapolong dosa mun tagara genggu ka orang lakar anak si numpak keng tak tegur benepan lari apa tak milu dosan nepaan dia ulu kicengaan ke debu nagi basir lu geluh cek lu leju tegah hajat ki buru mamulan ki anak mun ki buru lahir sehingga teretan hepni benih pahala jumari tegak hajat paung ke galangker makai lahir sampurna makai paringi gempang kemun tak tahu ngaji anan tak tahu apa jeng apaan pendong agak ada lagu nasudu malam ani kagaulawan sampian milan akan sen gula mator tu tingire sahibil haja sanak bercepar lo ngatore longku para ajunan seteja nyon sampung doa malar manter sapanan lenyang Jessica Azkia Olivia napa artinya gitu tak tahu jelasin dah ceng nyam tak kutu beda artinya pak sepenting je coba mun coba oba nyam apa ni kata kutu beda artinya kan nyaman nabi tak setuju beda artinya Sulaiman apa artinya Daud ada Nuh ada artinya Utsman secara harfiah menisari ni kamus tak ada Omar tak ada pokok cek nyamai buat coba orang mangken ni kebun pinter kagapi wah letak usahanya bis ke kiai mecek HP PC keluar bah orang mangken itu benereng kona orang kona ni ke mon pon tak di pese senya bisa ke kiai andi anak sesuai cuacanya mana mon lahir bak demundem pada ben penekah nyami rendeng bah mon lambat sesuai cuaca mon pak repan panas baru nyami gersang sampai mon depan parapan mulong capi nyami sirut nah onggono guru beku Asiruddin rohedengnya mereka bah olokna sirut jadi maturi dicat olokna si coba munnya mana bagus ke kapi olokna kadang Ahmad Rafi'i yolok mat rapi ngunangi maturi Ahmad Rifai yolok mat ripa enten gus bagus ke kapi ngunangi maturi panika keng cet olokna kadang itu dan kulis sering matur keputaran lagi motam karaja cep ini bebener dan kulis
Ahmad Sibghatullah Mujaddidi sampun nah racecep beni coba ongku asmana bagus keng cara nyebut ring Madura aja tak bisa muni nyamai Omar yolok mar maloloh mar ning Arab kan bungkol munjat Osman bakun Abdullah bakun Abdullah ya Abdullah bakun Abdullah bungkol bakun pak nih kantun ini petek bentek petek norai petek togel ngele era gadeng ya roh gadeng iya geng parluatannya dia makilan nang HP banyak mi pah tepak ka makna lar sabab atanya lekan nah cede remaan tabarruk istilah namin tejek orang makin dekat anda dan gula abagi pak ki bed abagi bed nih cet etolak benaba mun minta nyamah pas ka abah Assalamualaikum Waalaikumsalam apa mak ben santri upama oh tabareng beda perlu napa sampean nyuna nyaman budu abti na ka atoge kalau kahodri mun kaula sia beri tak kira cocok tan kenapa bolan fokus ongku mun din abah Imam Qurtubi aro tak gende isa aja lanom Imam Syafi'i ada lah mun babini nyami Siti Khadijah dari bun barak ke bun timur tanda saja lah ada lah sebab trendy janakan oh iya engkau lah jarang ki pada ngoden ya ikala lagi yang alak sebab lebur rumah kayak sapak saki Ibriza Liziana Kais pasang atau yo apa maratan iya tin aja nyata ngenten mun coba parlo yoba mun coba parlo yoba Rasulullah to man ngoba karena nyaman aja coba lo kena coba yoba pak beda orangnya mana murrah panika mungkin saya ke maksud merongo pak sosama lolo yoba ben kanjeng Nabi nya farhan bah jemper oba jarang kadang karena kebiasaan contoh nih ketok ngangkui gunteng beni tak oleh kan biasa mau perpangan ini kayak jempen ketok ngangkui gunteng deh kak roong guna tabarruk pak perak de adaan beni coko pagi ke gunting kena kiai sebener yuh lakrok suhu gundul pak gemet pak tak sekali beni perak ketok sabun embuna Ijat pada hadis amitu anhul ada buang simbol penyakit senorok dari lem tabu yuh lakrok suhu kundul oh buang ni gemet pada ada sekali arwah ongguna tapi mak kiai ketok sekonjoan ya mun tak kere ketok pada ada ben kiai tak ngakan kegapi mulai tak mari kiai nasi ngetok arwah perak tabarruk arwah ngireng ajunan dimin kak dito kiai salah sere kak dinto pas eterosa gitu dijak coko pagi kan ketok kenan din kiai pak gemet pak kundul pada ada sekali kau boleh beriin kunteng tak ngetok lah jadi tak pada banyak oh bun gila jadi ketok jangan tak ada pak nah mana kare oleh kulit tak pada nangal dan me pun tepak ke golek kenapa kundul pateros deki laku tak napang pagemet pada ada sekali tok ketokan aja buang tembeng ngampong ke tembeng namas pangki sapona pamili obu nih kah dupolo mili obama tebus ke argena selakah mun kelar emas sana pak argena emas dupolo mili emas pak lekoran mun kelar sana pak emas dupolo mili 200.000 obama pas kasedekah ke fakir miskin penting nih ke Rasulullah sih nyontohki pas sambil ke niat ya Allah lebat sedekah apa nih ke Gusti manter takdir cubaan Jessica yo beka takdir bagus muka takdir palang yo beka takdir pocur lebat sedekah bagus nih ke jadi contohki ben kanjeng Nabi jadi mun kelar okor kak emas mun tak kelar emas salakah saya beda dengan hadis salakah mun kelar emas tak kelar salakah mun tak kelar salakah okay. Beseh modern ya paling cocok saya boleh mak kerja mun beseh jadi tak ada cek kayak ngai beseh nah
orang ngaji mungkin sini aniru sih ngai kadang pak kan salah kah ingat je sini kan ni ke hukum sunnah mulang hari ni ke hukum sunnah madhab syafi'i mulang hari ni ke hukum sunnah jadi beni wajib enten kau le beningin tengah ki hukum mulang hari enten muncet sunnah ni madhab syafi'i sunnah berarti saya kocak sunnah menikah maka tak ilakoni tak dosa punten ilakoni oleh ganjaran tak ilakoni tak dosa punten jadi saupama beda orang soki andi anak andi kompoi tak mulang arek maka berarti guys tak dosa punten tak dosa punten pak ikan cereknya mana kan lain nikah jadi aro benih bolan tak mulang arin di situ keng bolan cereken senikah sila senikah sunnah kasih gelar mun tak gelar je gelar lagi mak mulang areh haji ben umroh kasih gelar mun tak gelar lah je gelar lagi agama tak nyekel gaula ben sambian tan je pon ikabele ben Quran man istata'ah ilaihi sabila istita'ah menikah saya kocak kelar mangken dunya bedah badan sehat nomor telok depak kebekton muncet beni begina mangkat tak usah maksa mi pirak seribu beja ke aben bo bisa jangan tek mak tek kenom iya apa muncet pon kelar begina kelar depak kebekton mangkat napa boleh je tak gelar mulai tak gelar beremah je makia gulur tak kira berdering ngeteraki mun ke Madinah benih ke pakong mun ke pakong patorok ke pasar sape ke Madinah ni ketin galakan kak di magelar lah gelar mangkat senikah tada hukum mak orang penyimpen mak lekas mangkat ke Mekah ada orang mangkat ke Mekah ni kata usah pikir le cupah alakom bian babeceng ninguning mak temu beda bese sebituk juta ya mangkat pak tak usah ke niat ini itu aja bismillah kok si biasa nangakan telo kali sehari ya yo be sekalian sehari cengket pun kok lekas depak ke Mekah ben ke Madinah teger celkongan ke kebim ya aro makro benih le genjeran lo marah agama tak nyekel gaula ben sambian kan maki kata nak kerja kulit ani ada kerja ni kata engki je berak ngai kerja kan sen kula mato ni keurusan haji dan umroh boleh mulangare sunnah kasih gelar mun tak gelar je gelar lagi tante nering gelar tak utang mun pon utang tak gelar berarti oleh utang pokok jelas beda saya penyerah cembesina kok kak apa lek ya dia mula ngarin ponakan dia bila apa ben saya banyak jadi pola ahad datang enggak mentur paju pasar lenteng saper kok de tengah dia jadi kan niat ben kok ya kelar kan ni maki utang minjam besina kok le apa kak hari mula ngarin ponakan dia bila nyerah ben ya bajan seko bes saja rezeki sang jaga kerjaan mbak tu ditokar dia lah agama tak maksa gaula ben sambian ampon cebet telebet celaka orang si mamalarat aben ibet telebet aki agama Rasulullah SAW yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Quran agama menikah niat tamak le gaula ben ajunan kempang masuk ke surga benih male nambah rekong ben malarat odi ning itunya yuridullahu bikumul yusra cak saking ambugan genikah titik ngerti pun pak Allah kasokan ka angkui magempang titik kan genikah ngerti king parloi terusaki ben Gusti Allah wala yuridu bikumul usra ben Allah tak ngasokan ibu ende malarat kurang belum ing ring mangken bani kadang hijak ring maki agama nerok ben nafsun ring mangken nerok ben nyelamati anak betelebet marah mata ngoce telebet keningi jompok kulo tak bentar ring lu gulu tak bentar ring beregung kalau bentar ning jompok bedah sing ngale dari sanawiyah engki ngale dari sanawiyah ka alia pon ki buru lastare ni ke imtihanan sigi buru ki apa ring ngoning keden kula abdi naga dinto kiai
Kenapa? Oh tang seimtihanan nagi MI din anak kita pokok kemakin man. Oh tang MI semundu ke kakak din toh selulus MI kita pokok ka samangke. Oh mata kerawatang mun beda imtihan. Amun sabareng itang ke man. Iya jadi kan niat jadi ya. Bagi ke sekolahan nanya, ke salim ke guru nanya. Encet lagi ke niat. Joreng oh tanggal 19 juta sini. Mak anda 19 juta pak. Ini benih nyelamati anak niat daging jaran na salah. Sebab norok benapson na sani kecukan urusan mulangare panika. Paling bagus semulangare. Ani kadang lopot. Beda debu muntak oleh sabitek are, muntak lepak polo are. Tak sah mulangare najan. Ada mun betul kona kadang berdeban menikah. Paling bagus semulang are petong are dari kelahiran bitong ben are lahir tetimun are Jumat lahir are Ahad lahir bitong ben Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat setoh mulang are nah paling bagus gini mun kelar mun tak kelar nyorot petong are aki 14 are. Mun pakun tak kelar 14 are. Nyorot petong are aki salekor are. Pakun tak kelar salekor. Nyorot boleh. Jok tong bitungan are rejek bah kendi magelar laju. Nya gelu nyorot darelah. Keng mon bisa je patelebet dari sabitek. Anapa mak sabitek paling abid embu nifas sabitek are. Sabitek pakun tak kelar oleh nyorot boleh penyorot ken belik raja belik mun yang pun berak dia pak kelas hitung nih sanawiyah mun belik opama belik tolos tak kelar berapa pak ya ini kau ulama ke begitu tidak dua beda si ada bu pakun sunnah makai mari belik sebagian debu boleh ada lah tak sunnah boleh kenging jadi makai pon sepo, makai pon tua pada ben gula ben sambian. Ki buru amulang arek nabok, bulan lambek tak mulang arek benembu, benepak, kenging. Cet pon raja ben gula ben sambian. Ya gen kenging tapi. Gen, iya geng tak usah bedi keranceng pada ben seburu pak. Mohon bagi minta bedi keranceng pada ben seburu masem pala buna teretannya man. Mon pon katel yo songa keng mon berak mulang are wah mak tagar numpa keranceng gitu. Ada kulit tak pati kebeter mon kantuan paneka. Beberapa pesantren ke kapi punya kantuan paneka punya aja kanceng kulit hadir kata paneka. Para rabu sami mulja sekak ditong pun apa sih bisa ya toraki 40 menit tan benih rekan tu paneka 40 menit. Kaula mun benih pengajian umum tak kira debat saja mbak. Yonceng dia tak yonceng tina. Tak kira kan sebab ni ke benih moloten. Amun tero kaula debat saja moloten. Sebab kaula tak yakin sambian ni ke siap sing ngaji. Ani ke bisa jadi de perak orang ngamalolo si bedi dire. Orang ngabedi benggon lah. Tidak iya pala para asar. Harus bisa jadi perak beden nasi bedi dia. Baik dah lemah. Lalu tembel lah. Oh langi penyong. Sekak dintong pun apa sih bisa itu lagi manter-manter beda barakah bermanfaat. Berdoa boleh. Ya doa pak. Boleh mau doa ongguan. Doa Nabi tibi sebeng keng maus arang-sarang. Maus Fatihah bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Bila depak wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Dan kau le parlomator male ajunan yakin, dan kau le penikah sing ngauli ya setro andi pada ben penikah, dan kau le parlo nyabis ke coba tengah ke Rembang. Kagus Mustafa Bisri kaangku inga oleh ijazah dari sanad penikah. Caipon gak dinto ijazah kubro dari Lirboyo. Caipon karena jangan kulit tak keduan si mutasil ke Lirboyo. Jadi perlu nyabis ke Jawa Tengah. Benih tak kanta nih pak ong kuan.
Salmaus wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in 11 kali sambil kertek kaki nengi dedeh ponapa seteti pentana kaula ben sampean ka Gusti Allah pagena apa pajelas ben merek-merek karo tak arab pagabela tapi male jelas deh Pak Cuk minta pajero pangeran opa mau saya pajero murleker biasa keng kaula sering matur iman kaman sehingga cek maburung doa ngangui pikiran karena beda orang doa paburung pikiran contoh ya Allah pada Pak Aki cukan Guste ke Mekah ben ke Madinah dan pada negeri tetangga selain amin mari doa pikiran nyaut kadang tapi oleh dimamon macam-macam apa sih tadi ya aroma ke malaikat tak kimeng dia Pak encan malaikat hari bentolos apa burung mereka benih muncul burung coret daya lah kere toles dan mayu juga ma burung doa ngaku pikir pah yakin sehingga pula benih Allah benih ke ngampua kina abak benih ngampua ki lakoh ngampua ki keyakinan ben kuasa Allah bila dapat wa iyyaka nasta'in beli 11 kali على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sakadin toh panapa bisa ya toraki kurang langkung nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.